پروژه دابینکن و دلیون کاری پروژه که هبشت نامبر هر دورک خراوین UNDP و UN هابیتات ین سربنتوین ایگرتی و پالپشتی دارایی دشلای صندوق اوروپی مدد و هتا کرن و دزگه روانگه دوی پروژه جبجه کرد. اپلاینکن و دی 505 کس مفادار بنو الکمپانیا هینه دا مزراندن. پروژه ده هر سه چینن آواره و پنابر و هجارن خوجل پارزگین هرما کردستان وگرید. ئامانج ئەوەی لە ڕێگەی ئەم پرۆژەیەوە بتوانین هەڵی کار بۆ زیاتر لە 550 گەنج لە هەرێمی کوردستان لە هەرسێ پارێزگای هەولێر و دهۆک سلەیمانی کە هەڵەبجەش لەگەڵ خۆیان ئەگرێتەوە دابین بکەین بۆ لە هەمان کاتدا موچەی ئەم گەنجانە بۆ بەلایەنی کەمەوە بۆ ماوەی 6 مانگ دابین بکەین. ئەم گەنجانەی کە ئەتوانن ڕاستەوخۆ سوودمان بن لەم پرۆژەیە لە هەرسێ چینی ئاوارە ناوخۆیەکان باسەکەین پەنابەر و هەروە خەڵکی هەژاری خۆمان خەڵکی خۆراگری کۆمەڵگەی هەرێمی کوردستان ئەتوانن ڕاستەوخۆ سوود لەم پرۆژێ بینن ئەبێ لە هەمان کاتدا تەمەنی ئەم گەنجانە لە نێوان 18 تاوەکو 35 ساڵ بێتن. پارێزگارê Duhokê van jûra projeya giring zanîb taybet bû vê parêzgehê. Ji ber ku Duhok hejatînîn parêzgeh li ser astê Herêma Iraqê û jimareka zûr ya aware û penaberan lê dijîn. ev jûre çalakiye kê min vê rengî bêne encam dan û gelek gencê me jî nizanî di çawa karî peyda ket hema ê derçûyî zankoyê wê li mal rêniştî û gelek ca gazindat ket heqê we mafê we bes pêdiviye jî em jî xûfêlkên çawa di karî peyda kirin kîve biçin çi bikin çi pêdiviye amadekarî bêne kirin ev e geleka giring e û ez destxweşiyê li dezgaha Rwange û UNDP û UN Habitat û hemî lanên peywendîdar taybetî Yekêtiya Ewropa û piştevanî ji we hatiye kirin. Nêzîkî 505 kompanya dihêne gazîkirin bû nav projeyê da ku daxwazîn xwe pêşkêş kirin û eger razamendî li ser kompanyekê hate kirin dê ji dulayan ve mifadar bêt. Şilekî vedê karmend bû hêne dabîn kirin, şilekî dî ji vedê moçîvanî 6 mehan şilay sindoqa meded ve hête dabîn kirin. کمپانیا ما براستی چند سال هم پشتگدار بین پیشانگیهن فراز داید روانگه چل هولیری بیتن انجام دان و دیسان ام دیف پیوستی خو او بشین کما پیوستی بکارمنده بیتن او گنجان خدانشیان بن اوید کل دریوت کارگرین ام دریوت کاری بود بین سیویتوار گیرن هر بشکل دیف پیوستی و ام پیوندی بتگینو کو کفن سرکاری 3 میلیون دلار بۆ proje dabînkirina delîvên karî li Herêma Kurdistanê hatine telxankirin û gencên bêkariyên jî wan navbera 18 bû 35 salan deşên daxwazî û sîviyên xwe pêşkêş kirin. Amed Bilîfkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Duhok.